parisien en Ariejo. Le 12 d'agost. Avui avem canviat d'hostal. Avem mudat en Ariejo, aquel país superbel e pla ensolellat. Aqueloi montagnoi majestuosos, matrigo de la Ibese nevados. Aquel endret eu l'adori. 14 d'ottobre. L'Ariejo, aquí l'endret le plus polit de la terra. In questo sasù, le feuilles passano per tutto i colors, del verde del jaune al maurel en passant per l'irance. Ayer camminai attraverso la montagna, vigeri de cervis, qui nos cranoi bestios a mesas cornoi brancudos. Podi pas pensar que aqueloi bestios fuguesen casados de bestios tapuridos. Així avem trapat le paradis sus terra. 11 de novembre. Aro tardus avanzo. L'aire è mai fresc, las premiere gelados fan l'usile campestre, un contraste estunent d'un penstro vengudo, e spettacle incantaire, taimi Ariejo. 2 de decembre. Beni de me leva, ha nevat la neit tutto, de foro tutto es emblanchit, sembla una carta postalo. Taleu sortì, a cot de palos nos ha calgut de gacciar le suiet e le caminot que mena all'ostal. Di l'ort, come de fols, avem fait uno battesto de boloi de neu, pendent que le saroneu liberavo la ruto. Aquel dolent encumbra nostre camí e nos aus de deineva de novel, taimi Ariejo, país meravius. 12 de decembre. A neit ha encara nevat e le saroneu nos ha encara cuionats. Le camí es desaparegut. L'ai missa che l'ha che l'endreit. Il 9 de decembre. Ha encara nevat, è impossibile de sortir per anar a treballar amb un camí que si pot passar. A força de palejar, suia da lit. Puto de saroneu. 22 de decembre. Aquello merdo blanco es encara tumbado la nei tutto. Ai laimas escurgados de sarale marghe de la palo. De segur, aquello puto de saroneu s'es amagat dar el contur e attent que això fais un treball. Paure purcas. 25 de decembre. Quin Nadal paurots, tuciun le mantel blanc. Se solomen pudiu arrapar que el fil de puto de menaire de saroneu te li futriò un buono brandido an aquel bandit. Cresets pos que hauria poscut gita un pou de sal sus la glacinado, nu? 27 de decembre. Encara l'ha nevassado. 3 giorni che sui cupat del mondo. Sortissi pas che per dei nevale camí campasso le saroneu. La veitura ho esacatato, se vei poi mai. Alla radio disun che va tumbar encara 35 centimetri. Vos immaginats can de palados a cofarà? 28 de decembre. Meteorologo de mascuionat. Es pos 35, mas 45 centimetri che sunt tumbats. D'aquel biais va poi fundere dai ciel l'estiu, puto de neu. E le saroneu che es plantat di la pujado. Su menaire d'aquel diable a patata ma porto, che voglio in palo. Già fughet recebut. Apre ave contat che avio engrunados 6 palas apre sus passages, te li cuperi le marghe della d'ariero su su mure de porc. 4 de genier. Auei, enfins, un esclarido. Soi anat crumpade che mangià e men tornant, uno puto de cervi sei vengut incastrar sul davant de l'otò. Salo bestio! Le scaldiò tutti stua, che sperano che scassaires macarel. E la veituro, 3.000 euros de degais. Chi va pagar? 3 de mai. Veni de fare contro il tecnic della veitura. La cregiò come nuovo. E beh, vai te fa foutere. La caiso es tutto ciapato per che lo salupario de sal che han espandido sus la ruto a quest'iver. 10 de mai. Le mudadus aquí. Tornant a París. Me podi pas imaginar che calcus san d'esprit pos che viure dins aquello puto de país perdut. Adio Ariejo, e a jamais.